जंत्र मंदिर प्रोटेस्ट सिला कदौदनो ngasibo kai kanaragena की मैथई की पोट कईनोमा कोई प्रोटेक्ट तौजे कोई मैथई की लिंजन मानदे ये मी यामदे पुलिस ने हेन मी मसिंग यामबगी टाइप खनजैको फमीबा धरना मैथई से अमत्तनी हाइबगी खुलाउदी याम तोइना लाउबा अदुगा पुंझनबदी इंगम ngमदबा अदुंबा मा हे हे तोइना उई सरकार पाइने हारगा नखोइना टिकेंद्रजी की दुमित पालन तौरगा नोइना मिनाय ओइदोरगदी दिल्ली न कौबो खुदिमक्ता फ्लाइट लागा दिल्ली की मिनाय ओइदोइ तागदी नोइ मिनाय ओइब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तौबदा गोविंदास नोगा मयामदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौइने हेलो मैम ngasi अखोई प्रोटेस्ट अमा लै हाबदो ट्रोंग लाउबीदा थोकिबा हाइदि लाइबक थिबा थौदोकदुदा अंगांग नुपा मचा अनि लैखिदबगा ममाना सोक्तुना लेहोबदो अदुदुगी ngasi प्रोटेस्ट तवेबको हाइदि यानिंगदबा फोंदोकपगी अदुदुगी अखोई प्रोटेस्ट आबो लाइने मैम सिदा कईनोमतंग येंगंजरके अखोइना फेस्टिवलदा हाइदि कईनोना इंडियन गवर्नमेंट ना सि कुकी खुलाई पाइबसिंग सौगत लेपो मोय कनो तो फंडिंग तो लेपो न थाबजे सिदंगा इबा सिफाइजिंग जिना कुकी हाइबा वहाई जे लौथो न लौथो लिनि सिजे Manipur is not a Jammu and Kashmir. You cannot break the integrity of Manipur. Haibada citizen tanwanta sida longwinasi mathangi speaker ai kakotsari अखोई लोइनमक मणिपुर इमा की दमक लेबनी मणिपुर लेतबदा अखोई दिल्ली दा लेबसु यारोय मणिपुर ना मई चाकबदा अखोई सिदा लेबसु यारोय अदुना मणिपुर दा रेस्टोर पीस लेनो होनबदा ngasi बाउदा दिल्ली दा अखोई म्यामना होनरक मतमदा मियामना सपोर्ट तोबसे कोई हेन सपोर्ट तोब संगी हेन लेप संगी अदुगा अखोई ngasi की प्रोटेस्ट लोइब नते मसिगी भारत सरकार मदि कुकी लालोबगी मरकता लेनरिबा अरोन एजेंडा सिंग असि भारत की यूनिवर्सिटी सिंदा कॉलेजेस सिंदा भारत की मियामदा अखोइना पंप्लेट नत्रगा वीडियो नत्रगा मफम मफम द साइथो कांदा मणिपुर तौरिबा लान से कुकी लालो कुकी मैथे की लान नते मसी भारत सरकार की आरान पॉलिसी अमदगी तौबा लानी हाइबसे अखोइ कुदम खंगनब होनमिन सेबा मसी मयाम याइको मसी मयाम की दमकता अखोइना हायेंग पंप्लेट येंथोरको मतमदा आइएगी इंस्टीट्यूशन दा आइएगी ऑर्गेनाइजेशन दा आइएगी मफमदा मधु येंथोकांदा अखोई मणिपुर मुंबई वाहलिबा 1.7 मिलियन पीपल सुबना कके 4% ऑफ मणिपुर दगी मपान थोनदिबसे मैतैबु सिंग चलन याद्रिसे कुकी नते इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स नेबा कुकी नते बसे इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स नेबा ओजाबी मोल थिंगिदो ओजाबी मोल ना तोरबुंग सके मतम थिंगिदुबु कुकी मिलिटेंट लो सिक्योरिटी फोर्स नत्रो सिक्योरिटी फोर्स नान प्रोटेक्शन पी कुकी मिलिटेंट अटैक तौगे हाइद्रगा कुकी ना नोंबाई कापकरी सार नंग संग नोहाइसी इंडिया गवर्नमेंट की लानमीना अखोइदा रेस्ट्रिक्शन पीबनेबा कुकी दुदी मोई खुलाई नेमे खुलाई दुदी मोइना सिजिनदव मतमदा खुलाई दुगी थबक लोइगनेबा अदु नत्रत्रो इलेक्शन मतमदा नोंबाई कापत्रिबा पीस लाको मतमदा काइम तौद्रिबा हजिक मणिपुर सरकार लाको मतम नोंबाई काप हौरैसे दिल्ली दगी सानबा हंगलाई नत्रबा कुकी लालोबु सिंग कनागी मखाई कंट्रोल द लैगेबा इंडिया गवर्नमेंट के मखादा लैबा नत्रो अदो अखोइना मतम अमदा मेगे तांग अहुमदा मैथई मैम सोपदुदा नुंगाइतदना कुकीदा सैरुरगसु हौजिक अखोइ ज्ञान तारेबा now we realize that this war is engineered from the government of India. This war is actually not a communal war between the Kukis and Meitei. In Delhi also many Kukis and Meitei are living together. We have no problem here. Even many people also want to go to the Imphal. Many Meitei want to go to Sochampur. But who has restricted us? The government of India has restricted us. On the pretext of Kuki militant. और कुकी मिलिटेंट तो खुलाई था दो दिहाई रगा कुकी मिलिटेंट लागनी नहीं चप्पे यारो है बितु दिए अदुदी अखोई दा पंग सीबे नत्रो अदुना अखोई मैम पुन्न मसी रियलाइज तो मिनसी कनागो ममी अमना हायरंगनी आई मसी मगा हाइजगे दिल्ली दा जंतर मंदिर दा प्रोटेस्ट सिला कैदौदोइनो ngasiबो कई कानरगेना जंतर मंदिर दा प्रोटेस्ट सिलगा इम्फाल दा प्रोटेस्ट सिलगा मणिपुर कल्लिबनिको भारत की मियामना ब्रिटिश के मायक्ता रैली चलगा निंग तंब फंगिब्रा खुलाई पाइब्रा मतमदुदा अखोइना ngasi लेपिबसे पार्लियामेंट तारिबने अमित शाह तारिबने ngarang pung 4 प्रोटेस्ट तौब यादनबा अइंगोंदा pung 4 पुलिसना
wang hanga adu tawbe ade mi lakbe ade adu tawbe ade cookie panbe ade si tawri si ren na adu akhoi na madu protest sibu yaragadi akhoi voice sibu yaragadi haidra tawri ni mai cookie na tawko matam da moi admai athing ba pibra pide mamang da cookie terrorists have killed one Risikanta from Kaksing Kudo, but not surprisingly Ministry of Information and Publicity makoina cookie militant na nongmai ka pa hakiba video do media organization khudimakta madugi video do upload to tu hai na che thaiba sarkar pai ne haraga nakoina tikendra ji kin dumit sum palan tawraga noina minai oido ragadi Delhi na kaubo khudimakta flight laga Delhi ki minai oido itagadi noi minai oiba to si akhoi aibam doctor noi Delhi ki minai oido amuk na misana kaure amuk na flight to kaure Hajik Chief Minister se kaya rak Surya Delhi dala ise. Nan angang hat thau matung da moi loin mak laga ami sa da haiba ke dawe. Sir, cookie militant sing jao jikti support to lepo cookie militant ki suspension operation ti lepo machine lep tragadi akhoi miyam la sirani aduna cookie militant da salab policy Bharat Sarkar ki Kaladan project karna na ba cookie lalo sing Burma da mateng pangaga moi the support tong na policy left radi ai khoi gi misam mayam sirani na highway mota singjam mai da nomai kyam kape singjam mai da mi kyam soi kurai da mi kyam soi bishenpur da mi kyam soi haji mi chami maya so bne ba aduga na khoi na press conference to da Govindas na no ga mayam da press conference to wine masigi adum la makhoi gi mayam singse mahoi si jo khoi na public parata mi ba change akhoi mayam na no praja mayam ki voice e puraga Delhi da salu aduna ngasi akhoi na jantra mantra da warep lawdoi se akhoi na decision lawdoi se masigi warep se makhoi da pira kanda Delhi da hairu so Amit Shah da hairu so Prime Minister da hairu so na khoi na sahi kun manga da gi satharakpa cookie lalo mayam jo khap ki adum law policy suspension of operation se khudak ta lepaga cookie khudeba khulai thadok kadabani even maitai oina su khulai pai biade cookie oigera maitai oigera khulai pai biade aduga nakhoi na lalo mo semkot pasu yade nakhoi gi nathau di kaino biam gi praja ngak phane ma ajik manipur gi ima mayam na anau banupila na ma tawgani akhoi ima mayam ai gi sha sing mai usmaina sum hat na taw targadi akhoi nupi sing oiba nupa sing oiba achabu miyam gi oiba lan ama third world war third women's war tawni na ajik mapam da tawrei base machine tai base enough is enough haibudune ba aduna akhoi na Delhi da su akhoi mayam na akhoi na si punjari basi samna haibada ngasi akhoi na sinjari basi akhoi na sumnagi mahut silaga sinjabai wani Delhi Maitai Coordinating Committee oigera Manipur Student Association Delhi oigera natragna mayol oigera natragi Kaksing oigera akhoi gi khunai do leitraba akhoi gi Maitai khunai do leitraba ai organization leira kai dogdoi no bo aduna Delhi da leiba organization khudimak su ai na mayam da appeal tawrisini na khoi na semi organization do akhoi gi Maitai kannaba natraba Manipur kannaba natraba organization no muthat piu aduga organization na thabak tawrini harga Bharat Sarkar da wangang mang moi do boina ba security force ngang mang moi do boina ba ado itadi noi wangang bi gano distract tong na ba miyam gi movement to bi gano political party yaw ge agena political party da phajra work to biu political party yawraga nupi marakta maina paibi marakta sata sing marakta sangbi rakano mai sengna political party ki forum mayam ma lai madu da chang lawbiu kaim kaide BJP ki party member mayam khudibak BJP office da get out to biu tongan party khudibak to biu RSS members to biu adubo akhoi gi miyam gi marakta sangaga miyam gi su thugai na ba Bharat Sarkar gi asoi bangang da na ba hona ba organization ma se thugai na ba do adugi potu to bi gano this is not a warning this is an appeal to all of you taseng na Manipur nungsira bade Manipur ki da ba thabak tawsi ai gi organization thadok biu ai gi loop thadok biu akhoi work tawsi aduga Manipur kansi haiba wafam sima thamjari kukina terrorist mi halaga moi gi mayok tle ke dai daga Ministry of Information na madu video lawtho na haiba maitai gi hathibo mayam gi video lawtho di Ministry of Information na thokpra thokte na adoi tari masi ma akhoi chu journalist media da leibani na letter do khoi da yore editor mayam da moina hange ba kari gi noi sip tawino na army mayam na min akhoi maira pai bi gi mathak da moi de suggest tawraga media kawraga pau phongale
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯥꯏꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯕꯗꯤ now we realize and ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ngasi akhoi masigi post na khoi lep kumsi aduga bharat sarkar da malemgi miyam da manipur wahali base bharat sarkar gi adum aron be agenda amani amana wahan bani haibasi akhoi miyam khangan na saragana long live manipuri mana आरक्षण के तहत आपको बचाव के लिए दिया जाता है और उसे आप क्या कहते हैं कि ना भंग कर करके सिक्योरिटी फोर्स हटा दिया जाए और ऑटोमेनस में आपका गवर्नमेंट चले यही आपका कहना है। ये शेड्यूल 5 और 6 की बात नहीं है तो ये एक बेसिक मेरी बात सुनिए ये बेसिक प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशन तो किस लिए लागू है सेना किसके लिए लागू है कॉन्स्टिट्यूशन और सेना प्रजा को प्रोटेक्शन के लिए लागू है मिलिटेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए लागू नहीं है खुदिंगमक से अखोई थौदांगनी अखोई ngahaktam oirasu yobwa ngamagadi sigi mafam asida yoraga mayamgi apunba kholaw ma tamgadabani habise mayam ningsingbiu aina manipur da chatluba matamda angang dugi mama angang dugi family loina mak unarai makhoi gi lehori fibam aduki matik phatte tawbatabu sigumba kya tholoi habise leite aduna tholaktanaba aikoina sarkar da hanna hairaga su jidi da thokriba atai mafam kya da thokriba se सिगी सब चाबा अखोदा पाखुम अमंग असिबाव फंगदेबा आई नहान लामदाइदा आई ऑनरेबल सीएम सु आई उनजरई मंगोंदा इना हाइबा मतमदा सुमनगी एनआईए दा नत्रगा सीबीआई दा सिनाबिबा नतबा अखोइगी तवम थोपा अखोइगी फंगम थोपा राइट टू दी मपी मपा अम ओइना लैरिबनीना मपी मपा अदुना अदुगी राइट तो फंगन बिउ हाइबसे आइगी सु मंगोंदा अदुम आइगी पाउदम अमदि अदुम थनोमी मणिपुर कन्बा हाइबसे अखोई खुदिंगमकी थौदांग लई हाइबदि खल्लगा तौबदि ngमदबसे सी अखोइगी असोनबनि हाइना थाजबियो मया अखोइ ngasiगी फंक्शन सिदसु ngasiगी अखोइना फम्मिबा धरना सिदसु अखोइ मैतै से अमत्तनि हाइबगी खोलाउदि याम तोइना लाउबा अदुगा पुंझनबदि ingam-ngamdaba adumba ma he toina ui khoi maitai gi di ko ge hai da lingjen je mi gi di lingjen sap sap man na la e khoi gi di yeng khoi gi maitai gi si pot ama kai no ma khoi protect ama tau je hai ga khoi maitai gi lingjen ma da yeng mi ji yam de nga e ba police ne hen mi ma sing yam ba gi da ta ai ni khan jai ko hen yeng mo tau ri ba mayam je khoi isai gi dai ta ni khal ga karam ta lak na dre si pisak pi ba chahi ani ka ta ngai ra nga da sa gra ba ta da khoi ju hundo ga lai de matam do kai tho माने तौदे यादी सागी थोंनि खला लाइने adigi pi ba anga ani do yo khoi gi ju isa ne ko mama du no kai khalam ni tha ma pa na ku ga po i bani ma sa yaw du bi do mama ma na kamai na tawram gani isa do no kari jaram gani ha ga mama oi ba je yu kai ha adu ki meti wazai ba adu ko khoi ju isa du awa do khang bani na mi myam si da umtang pula ga khoi ju manipur ji gi kai no je umtang di phang ni ngai gi na khoi loi lai ne ba khoi mai tai ma sa ga ji no ma sa gi khakta khallaga ge he dare ama kumai harau ni haidi miyam lakani ko माने आई युमदा थोक्तरगदि ना खंजना दब थोक्तरगदि मोय gi daita ne हारगा दुमाइना खन्नरगा लैना बगी अनम ओइना तवे माने याम सुमबो वाफमने याम तसेंगना हाइरबदा दिल्ली दा लैबा अखोइ इसिनाव मैतै इसिनाव मयाम जे होय थबक पुदि चिनबजु मयाम am यारंगनि थबक असिनबा ngakतनि अदु ओरगजु हाइदि पुंगाय एम तोरजु लोइनमक संबंग काइना तो होबदि लोबो यावबो ngamद्रगजु पुंग अम खक्तो ओरजु पुंगाय एम तोरजु लाकपिरमगदि यामना फजगदौने अदु इसा इसागी थबकने हेना लुइसिदि यावद्रजु याय हाइना खनबरा मिलिसिंग निफु यांखै लैबा दिल्ली दा असुक यामना लैबजे हुजिक तिल्लिबा मिजिगा हायरदि अखोइ यामना इकाइनिङाइने हाइतारे अदुने अखोइगी इचनजिंग इचेजिंगना फोंदोकपिरिजे थोंग नंबोन बी मनम पोंदरे थनाना नेटपदा कबू कयोय बै वारी मांखरे फुंगाना मुटपदा चराम नरबा कैथेन पोत की हुई नी एदी aina ngangba tarono charam nerba kaiten pot ki hui manipur ngam gai
मणिपुर इमाना मणिपुर इमा